Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jordan at taga syudad ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko. Average laeng ti pintas na. Ngem nagaget ken naasikaso kanyak. Idi namamok ni Jessa as sexy ken nakapimpintas, in-break ko ti kaayan ayat ko, kat ingkasar ko adagos ni Jessa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, kitaam, Jordan, ang mga numalipatam dyan sa ganak amalon mo. Mabalin mat nga rod ay amalipatak. Di arig nan analipatan ka no kasta. Ay, sus! Malaing ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agan-anad ka, iti panagmanehom. Kat, jay balon ko akis ngay, tapno mapanakon. Talagang inaldaw nga dabalon mo pari Jordan. Ay kat siyempre apare. Kasta ti adda nobya na nagagat. No kumangamin tamang biro ka mat iti nobyam. O, di adda kumamat agluto, kan mga sikaso kan ka. Daksanggasad nga rod. Tawan makitak akas kini Shaira. Ha? Dahil talang apare. Ay, pasensya ka langan. Naunaan kan. Iso asaan mo napaluspusan ni Shaira pare. Ikasar mo kit din. Madanon to da ita. Saan pa nga ita? Pasensya ka na, Shera. No nabartaga ka na gawid. Naimasan may matang tinaginom. Wan, o ala, aginayad ka nga rod, ta mga numaitublak ka. Pasensya ka na talaga, Shera. Wan nga rod, ay na, nagdagulit ka manan. Oops, kunak namin nga ginayad ka. Ala, agiddakan iti kamat ay katak ti sapatos mo. Kalpasan na, inak mga ala iti panglabar ko kan ka. Oh, agora! Ay, sus! Awanan! Nasarwa amon ti kubre kama. Oh, adto'y ti fruit juice, Jordan. Uminom ka. Tapno ma-rehydrate tabagim. Agyaman na ka, Shera. Ibusam day ta. Tapno masukatan dyan na ikat adanom di tabagim, idinaginom ka. Pasensya ka la kuman Nalabsan may tinaginom. Imbaglaangan saan nabartak ni Jeff, kat ada nang itulod kan ka. Saan ngamin unay nga agin inom day jay? Agpulutan lang Iso nga rod paring pulots tinagan na. Kat yamanam tada ti kunam aparing pulots mo. Tanuawan, saan ka kuman nakaawit? Shira. Oh, apa yan, Jordan? Malaminak. Kasano kumamalamin ka? Kat nagpuskul ti... nagbara ka, Jordan. Malaminak ka talaga. Mabit lang, tayo di pagti electric fan. Di ka agbalkot iti ulas. Tama nga no kumaro day tarikrik naam. Urayan nak, tayo nak mangala iti danom. Talabaran ka. Kan mangala ak iti agas at umaram. Ay na, madin sa jepan nakaarbis ko itay malam. Oh, adto iti agas. Okay, sige, inuman mo day to Mabit lang, tayo sa ganak ti panglabar ko kan ka. Kumusta tirik nam, Jordan? Mayatan. Agyaman na kiti panangas asikasong kanyak, Ay na, mababainak paikit din kan kanong daduma. Anya kalakit din aya. Pagbainam kumakit agayan ayat na. Kan alangan matabaybayan ka. Iswa nagasatak, takas kan katinobyak. Naanos, nasingpat, kan
napintas. Jesus! Maala na pailang timang pasablog. San apasablog? Agpay su ti bagbagak. Ni mat Gemma ti umawawag. Mabit lang hello, Gemma. Manong, kaano kayong umay diti balay? Ay, Jack maibaga. Apay ka di. Nalipatan yun samot tan akasangay ko inton bigat. Ha? Ay, wan nga agpaiso niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Kitaan nyo man, no sa anak nga imawag, di yun malagip. Ala, Huston. Saan kan nga agpasugnod? Ading ko. Shira, anya dagit awit mo anak ka paper bag. Bado, para kada Gemma kan tatang mo. Kan aywan gayam. Ginatang ko jay kayat ni Gemma a modelo ti cellphone. Imbagam ko makanyak tapno inikan ka iti kwarta. Anyang iti inosar mo. Kat adamat kortak. Una, kababain kan ka. Awan rumba nga pagbainam. Ta saan na nasabsabali da Gemma kan tatang mo kanya. Happy birthday, ading ko. Thanks, Manong. Saan ka di nga imay ni Manang Shaira? Pinanawak ijay luga ni Tay. Aday simsimpana. Aday tamad gaya man. Happy birthday, Gemma. Thank you, Manang Shaira. Ala, hintay nga rudin mangan. Kat ni, mabisina ko. Ay na, agyaman na kadagito isagot mo kanyak, balasang ka. Awan anyaman na, tata. Anya, tata. Tatang ko namon, ata isumit la titurong na. San aya, Jordan? Ay, wan matkid niya, tata. Kwa, kasla sanak pa'y asanay amangawag ka na kayo iti kasta, tata. Rugyamaon, Shaira. Tapno masanay kan. Wan mat ngamin Shaira. Nuar arigan. Kaslata mo't lagasawan. Sing-sing lang ang tikurang kadata. Mapan kamin tatang. Sige, anak ka, ket agan-anad kayo iti panagbiyahe, Umay kamin tumanan, no dawayami, tata. Anak. Kat si kamat Gemma, igaad mo ti panagadal mo Rinigalwan na kanimanang mo Shaira iti cellphone. Angam kita tasaan nga isulatan tin into naram. Jeff, asino day Jay? Jay? Day Jay man naka-blouse iti kulay maron. Ni Jessa. Kabarbaro nga empleyado. Apay ka di? Ay, awan. Nadamag ko lang. Nagpintas mo ten. Ay na, nagseksi. Oy. Laglagi pam. Adan nobyam. Awan. Anam. Ay na. Kas ka ni Jessa, the ideal woman ko. Aniya? Dayjahin ng Jessa. Agturong iti panganan di tarwar. Mapaanak maten. Pambarak ang makiam mo kankwana. Papanan? Alam kitin tabalon mo. Tayin tamanganan. Inakmangan di tarwar. Alam lat ng tabalon ko. Ne. Apayan ngayong kapaylaang mangan di tarwar? Ket addamot balon mo? Ay na, saan ka nangagdamag pay? Alakit din. Tamangan no adda sa bali, ang makilamisaan ka ni Jessa. Hay, mabalin ti makilamisaan kan ka? Hay, wan Manong, adamot bakanti ato gawain? Agyaman na ka. Siya gayam ni Jordan. Siyak mat ni Jessa. Damo nga aldaw ko lang ita dito Taita ka lang mat na makita. Sige, mangantapay. Sa tanto ituloy ti agistoryan tun madamdama. Kabayatan ti panagpalpalpata. Sige, Manong. Naraba ka mat gaya Manong Jordan. Saan man? Pugno ti bagbagak.
Jessa, mabalin ka ding awisin ka, intun agaw tayo iti trabaho? Ha? Mabaling mat. Ngam niya, ang mga no ada asawam. Ha? Oops! Awan pa'y. Certified single. Os? Kabuan mat. Kas makita mat. Oh, awan suot ko asing-sing. Oh, Di uray ikasar ka itan, tapno mamati ka nga awan asawa. Nya? Agyaman ang tadakan, Jordan. Mabit lang nga, tay nak ipapudot jay makanta mangantan. Ha? Nalpasa ko na nangan. Nangan ako ni Tirwar. Ha? Kasta ka di? Wen, mangan kalatan, Shaira. Kapilitan tako namot anangan kan. O sige nga, Rod. Umuna ako niti kwarto. Shaira, uray saan kan nga gisagana iti balon ko? Ha? Tapay. Tapno saan ka na mabannog? Mga anak tulatan ijay karinderya nga sidag ijay opisina. Kat isu ang arod no isu ti kunam. Alang Rodan, inakon. Numaladawa ka sumangpat intun malam, mangan kan tulatan. Di na kun urayan. Kanayon man tanti pa nagkuyog-yukin ni Jessa. Manipod break time, lunch, ken uray numalpas ti trabaho. Kuha Jeff. Agpudno ka man kanyak, Jordan. Adda ka din relasyon nyo? Well, adda. Kat makunak nga isun ti kap nakakababae. Akayat ko nga idatag iti altar. Anya? Kat kasanon ni Sarah? Ibatim latan iti ere? Parikot ko nga Rod. No kasano ang makisin akan kwa na. Saan ako na naragsak iti relasyon mi? Kaasimot jay tao. Angam no kasta, asaan kan anaragsakin kwa na? Makiwin na suwaskan kan kwa na. Tapno saan mo't amang namnama jay tao, iti awan. Shaira, nakaturog ka din. San pay? Apay ka di? Agsarita ta kumapay. At ang amin kayat kung ibagakan ka. Anya dayta? Shaira, pakawanan na ko ma. Saan ako na naragsak iti relasyon ta? Wan. Amok dayta. Madlaw ka dagiti garaw mo. Ururayak lang ti panangibagam. Kat agyamanak. Tasi ka amis mo tinangibaga. Ad imon inuray ang nagdamagak. Pasensya ka lang kuman, Shaira. Doin inot anapunas ti panagayat ko kan ka. Awan ti rubang nga ikidawam iti pasensya, Jordan. Nasaysayat mo't kitdi nga imbagam ti pudno. Ngam ti agpamarang ka nga iayatan nak. Shaira, Maawatan ka. Kat saan ka nga agdanag? Saan ka akagura iti dayta? agyamanak, Shaira. Mapana kon Jordan. Agyamanak iti amin. Kat tarigagayak ti ragsak mo. Agyamanak, Shaira. Kasla akman asin amarunrunaw. Iti panagriknak ita. Gapo iti nalaos abain amarikrik-nak. Anya ka kadi. Okay lang. Saan mo't lang ang naragsak ti relasyon? No mapilpirit, saan ka di? Uwan, Shaira. Kat agyamanak, taman nakaawat ka. Kat ikarkararag ko. Ama sa pulam tumat ti lalaki ang mga yatkan ka itinalablabas pay. Ngam ti panagayat ko. Anya? Planom nga ikasarday dya Jessa? Ni Sarah ngay? Nag-break kami tatang. Kat ni Jessa itan ti ayayatak. Anya? Ay awan ti amom, Jordan. Insukat mo ni Sarah iti dayta a babae. Anya langin ti kuna ni Sarah. Maawatan na tatang. Ken nasaya ti panagpinakadami. Nayan. Isu ano mabalin tatang.
Dumanon tayo ni Balay da Jessa. Tatulagan tayo ti panagkasarmi. Jessa, ilabam to jay murang at jay laundry basket. Masadutak. Sikan ati aglaba. Sana bale. Awan mat serak mo ita. Anya? Siyak ti paglabam? Kat, alangan asyak ti aglaba? Anya? Ay, unay matan. Kasadot mo matla aminan. Kasano daytan? Kasadot mo ti agluto, aginaw, aglaba. Ay, unayan. Apay, inasawa na tapno ada tagabuam, ha? Ay, unayan, aya. Babawi klakid din, aya. Babawim nga? Awan! Kumusta nga iti biyag da asawa na, Jordan? Buwisit kit di. Apa yun? Ay, agbababawi ak. Anang ikasar ka ni Jessa. Salbag. No kasano ti kinasingpat kan kinaanos ni Shaira. Baliktad ka na Jessa. Ay, napalalo ti kinasadot na. Ay, kasadot na aminan. So nabali tanapintas kan sexy ti asawa. Ay, buwisit kit di. Babawik lagi din. Nuni ko masyaira ti inkasar ko. Saan ko makastoy? Ket, sana bali nga road, tanapintas kan sexy. Ano usam Iso nga road ti ideal woman mo, ako nam. Itaman pa nakapasyar ka, Jordan. Tatang, maasarak ni balay. Tatang, umayak man makipangan, mabisinak. Apay? Awan maka ni Balayo aya? Awan tasadot mat di asawak, puro ginatang itirwar ti kanan mi. No sa anak nga agluto, awan saan kami namangan? Aya? Sige tatang, tenak man mangan, mabisinak talagan. Shaira, sika ka di daytan. Oh, Jordan, sigamat gayam. Kumusta kan? Kastoy, malmalday. Taapay mat. Malas anang asawa. Shaira, mga numabalin nga ituloy ta, tinaputin nga ayan ayat ta. Mangmangag mo ka di day ta nga ibagbagam, Jordan. Addan asawam. Nakasaganak ang mangisina ka ni Jessa. Si kagayam ti ay ayatak, Shaira. Iso please. Sorry, Jordan. Jakon maguston day ta nga ibagbagam. Ken maysa, saan ka di nga iso ti pinilim? Iso ti inkasar mo? Takdaram nga rod, day ta desisyon mo. Jessa, agbababawi ak. Nuapay asan asikat inkasar ko. Uray agbabawi ka, awanan Sarbina. Ken maysa, addan nobyok, ket umadanin ti kalay sami. Jak ammo, ngem nakarikna ak iti imon, idi makitak ti nobyo ni Shaira. Kat dep-dep pa ak ita ti babawik, gapo iti nagbalin a desisyon ko, tanigayam Shaira, ti talaga nga ay ayatek. To'y pagayam mo, Jordan. Agyaman ak pagayam Jordan, iti daytoy apakasaritaam. Unay kamot nga minen, ta nakakita ka lang iti sexy, kat insukat mo na dagos ti kaayan ayat mo. Akat tangay agasawa kayon iti dayta a sexy, ay kat ikagumaam kuma, nga agbalin kayo anaragsak, ta para matlaang dayta, iti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jordan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.